January ni som pariat sang ni som ni paruk chol ni ania Bahzar thir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan Gaza din tharle na tura Board of Peace adina chuan British Prime Minister Tony Blair atela Board founding executive member Tony Blair baka hian Trump hian amak pa Jared Kushner te US Secretary of State Marco Rubio tele US Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff te ruat bok Board of Peace member dang te chu Apollo Global Management CEO Mark Rowan te World Bank Group President Ajay Banga le US Deputy National Security Advisor Robert Gabriel te anni White House tu chuina talan danin Board of Peace member te hian Gaza so hena na ti tur poimo chi sang sarkar tha siam tura thil poimo te ram thenom te ne na tho ho na chungchang te Gaza chunga kong puile in le lo din thar le na te company lian te an lu thei dan tur te le an ram sum le pai din mun so he dan tur thlengin an boi pui don ani High Representative for Gaza tan Bulgaria Defense Minister Luile United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process po lo ni to Nikolai Maladenov chu ruatani boka heng ho hi Gaza Executive Board member ni ngalin anni baka hian Turkey Foreign Minister Hakan Fidan le Qatar ukil Ali Al Thawadi te chu ruatan ni bok hei baka hian US Major General Jasper Jaffers chu Commander of the International Stabilization Force for Gaza tan ruatani bok Jaffers si US Special Force Commander ni lai ni in Gaza sipai te hruain tanpuina thil phur lu chungchang baka Hamas howinan silayan tunna konga mo phur bokang nimin lama pon tongin President Trump chu he Board of Peace Chairman hi ni dona Abraham Accord Peace Institute CEO nilai a realized ton le Federal Acquisition Service Commissioner George Greenbaum te chu advisor arwat bok hetila hian National Committee for the Administration of Gaza NCAG chu Palestinian Authority a Deputy Minister of Transportation Louis Ali Saad chuan ho dona NCAG hi Gaza Executive Board nen thokhovin NCAG hian Hamas ro rel na thakin Gaza ro an relang Ali Saad hi Khan Yunis mi ni in West Bank ka akhosamek thungani Board of Peace chungchanga te Gaza Executive Board le NCAG din chungchanga te hian Hamas le Gaza Palestinian politician te chon soyan la nei lawani Nimin khan Denmark ram ko pui Copenhagen a chuan US President Taman Greenland le tum du lo na lan tirin mi puyan pung khoma kal khom te hian Denmark le Greenland flag kan vaya kalalit nunat ti in Greenland tongan ram ming chuan au puyani hetianga pun khom na hi Denmark rama Greenland mi omte in sui zom na pol sang in an buat sai ni in Copenhagen ba ka Aarhus Aalborg le Odense te po an pung khoma Greenland ram ko puinu ka po nimin khan mi pui pung khomin US Palai Office bula Greenland fek vain US malak nan du lo thuan au puya Copenhagen a po hian mi pui te hian kong zo in US Embassy tuala an to pani hetila hian President Trump chuan America in Greenland ne tumna do turam telaka tariff 10% alak don thu apuanga asoyanga ni chuan Denmark UK France le Europe ram then khat laka US hian February ni khata tangin 10% tariff ala don ti nani ati dan panga in Trump hian hemi chungchang hi truth social a posa Greenland ne tumna do turam telaka February ni khata tangin 10% tariff alak don baka hian kumin jun ni khatma US in Greenland hi leifel lawani John tariff hi 25% a ti sana niang ti asoibok pontongin Denmark baka Europe ram lian te John Greenland a sipayan ti lu zela French Armed Forces Minister Allies Rufo chuan Europe khomol pui chuan Greenland venan tum ni in asoya hetila hian US chuan Taman Greenland ne tumna hi Greenland a Europe ram sipai te omina ti boilawang antiani US President Taman Iran chuan sarkar do tu an man zariat te khailum an tuman thul thu asoya mase Iran Chief Prosecutor chuan Trump hian thu leilo soivel mai mai ani ti in mi puilungoi lawan man te lakana takin action an la don ti asoi Iran Chief Prosecutor Ali Salehi chuan nimin khan President Trump thu soi chungchanga ngai danan zo na changin Trump hian englai point thu leilo soi reng mai ani rin tla ka ni lo boina siam tu kan man khom te lakana takin action kan la meka thu boi tam jok chu ko ta kan thelu to ni ati Trump hian zir top ni khan Iran chuan thi turan chung thu rel to mi zariat te chuan tilhum le don lo ti sain khailum an tum nan thul le a
he hian omzia nei lian hle ani atia heti lai hian Iran official zinga mi zariat khailum tura ti anom thu hi soi anom lo shima Trump hian hetiang thu soi tur hian tunge bia ka soi lo bokani heti lai hian nimin khan Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei chuan US President Trump chuna taka bein Iran rama boina le chiat na thlen tu Iran nam ti hming chetu miswal dik tak ni na soi Khamenei chuan Indo kan du lova ma se kan ram chunga boina siam tu kan ram mi le ram dang mi te laka khongai na kan lan ti lovang ati heti lai hian Iran Ram Assembly of Expert and Guardian Council member Ayatollah Ahmad Khatami chuan Iran Rama boina siam tu te chu Israel Prime Minister Netanyahu roi setal tu te le Trump sipai te an ni ti in Trump le Netanyahu hian phuba lo hak ro se atia America le Israel mi pui te hian remna le mon na be sei su se atibok Khatami chuan Iran boina khan mos zathum somnga ti chiatani a tong China hol za somni paruk len sa kho mun thiang hlim dang somni a cheboka hei ba ka hian zirtop ni tong China hruai tu mi somriat te in ti chiatani atia hei mai hin nilovin damdo in zali ambulance za paruk fire department motor somsari pakhat le emergency motor somnga ti chiatani thu a saibok nimin thleng khan Iran Rama hian boina lian thama chu le thu soya omlova US Amun nei Human Rights Activist News Agency chuan Iran boina nun na chanza thi sangthum le somkuan ni ti soin hengzinga sang ni zariat somriat panga chu civil mi an ni anti heti lai hian report frang hriat bel tur om zela nimin le ni zanlama report then khata chuan Iran ram boina mi puilungoi lo te ma chon tur khan Iran ram thu nei tu te chuan Iraq ram atangin sia firfiak pol mi sanga vel ze tan chalut ni in talan ani an soidan chuan Iran ram si paile police enge mozat te chuan mi puilungoi lo te laka silai me po andu lo wangin Khamenei le ho te hian an tran pui thin helpol Arabic tong hmang te chu mi pui pung khom beile tur hian an chalu ta heng mi te hi sa ko thila zin angin Iran ram an lu ta CNN chuan Europe ram thin khat si pai official te chuan Iraq ram atangin hetiang firfiak pol te hi mi sanga don Iran ram an lu tan ti ni in an reporta Iraq ne nan in rina Maisan province a Saib khwale Wasit province a Zulbatia atangin an lut ni in an soibok hetianga Iran ram lut te hi Iran sarkar ne na inthunzom helpol te naw Kataib Hezbollah Harakat Hezbollah al-Najuba Kataib Said al-Suhada le Badar organization te ni a Iran rama boina zolna lai kho pui sang an sem dar ani ome Iraq official te chuan January ni som pakhat khan Iran ne nan in rina lai a ba senge mozat in tlarin sia biak zin an chuang khat tata basa chuang zinga hian meichia le no pangba ka tar mu turanom lova anwai hian mi pala thalai tak tak vek ni in ti sa dum inang vek an ha ni in an soya January ni som pakhat hian bas somruk don bas pakhatami songa zel chuang in Iran ram laman pan an ti ani heti lai hian human rights pol then khat chuan Iran sipai enge bozat chuan mi puipung khom te hian ka du lo wangin man an ni an tia Iran ram ep tu hruai tu langsar me di reza chuan Iran sipai mun te chu Iraq rama helpol te venti ran ni ati ve boka Iran journalist Bejat Barami chuan Iran mi puite beiturin Hezbollah le Hasad al-Sabi helpol te anin buat sai ni in a sai ve bokani nimin khan Indonesia rama thlona te ATR 42-500 aircraft chu tla in achunga chuang mi som pakhatan thivek ni in hriatani local media te soidanin he thlona hi nimin chahnu dar khat le chan vevel khana chin hriatani lova he thlona hian thoktu paria le passenger pathuman chuang ni in an soya bulu surround tlang bula thlona chia hian hmu ni in social media lama tlalan ani a chuma jinna satba ka tlang khok rokani wangin fin fia hlei thei ani ri lova tlanga hian mihring thom hnodar ni om takte omen meikhu po hmu ani bok heti lai hian Indonesia thu nei tu te chuan he thlona hi tlak thu official in an lapuang lova thlona chian hmu ni an soina lai hi chan chuak tu team in an pan mek ni in Makassara Search and Rescue Team ho tu Andi Sultan chuan a soi he thlona hi Yogyakarta tanga South Sulawesi pana thlokani a thlona chuang te hi civil mi ni lovin Marine Affairs and Fisheries Ministry official te ni in soyani Uganda rama chuan President Yoweri Museveni chu President atan thlantina ni thu puana ni leta a azona tram ngana turani a Museveni hi kumsomriat pakhata upani Uganda Electoral Commission chuan nimin khan President in thlan result hi ti chuakin
Museveni hian vote tla za somsari pakhat chuanga hmua a elpui berzai thiam politician nita Bobby Wine tia hriat lar Robert Kyagulanyi chuan vote za somhni palia muthunga Wine le tho puite chuan vote ti chingpen wanga chaklo ni in an in soya Wine chuan sipaitena in an runa wangin atlan bomek ti apuanga eksa hemi chungchang hi posin nizan khan sipai le police ten ka in an runa karen an ti chia CCTV camera pon ti chenwala kan pui le kan chung ko member then khat chu kan ina police ten an khung khom me kani atia ama omna hi soi du lawani in than vote thak zo nu loka Central Uganda MP muwanga kivumbi inchu police ten runin mi soman thatni in kivumbi chuan asoya police te chon ep to MP kivumbi naw mi sol rol ten an bei thule in venan mi pasarian tha thu sain mi pathumin hliaman tuar ni in an soi ve thungani Museveni hian Uganda rama hian sangkha zakwa somriat paruka tangkhan ro rel tran to a atira helna mangin president la ron ni a anram dan puiwai ni siam thato in president ni tura kumbi thli omle president Trump chel thei chin bituk te chu atibo ani kumsang ni le somni pakhat in thlan pui khan vote plaza somnga pariat mu in Museveni hian oin hian he a US chuan he in thlan pui hi diktok lo hle ni in an soya kumin in than puya po hian Museveni pawl te hian che fair lo hle ni in soyania Waina campaign rally chu police ten ti buain tear gas le silai mangin mi puyan not dar fowa campaign lai khan mi pakhat thi in Waina tan tu mi zatel fe chu manan ni Museveni ro rel na hnuaya hian mishing dikna chanvora be na hlwal hle ni in soini ma se anram then om boina sang sang tire tura be na sipaya tir thina wangin khothangram te chuan an fak hle a Uganda mi pui tam tak poin an ram tim hason tu ani ti in an fak ve boka Uganda rama hian tuyal thei lai chu tumin hmalak me kania an lai chu huna phei chuan an ram chuan na satakin hma son don ni in an ngai ani Museveni hian a fapa muhuzi kaina rugaba chu Uganda sipai ho tu arwata kaina rugaba hi pa theilo huna president ni mai tura rin ani Venezuela Defense Minister Vladimir Padrino Lopez chuan US sipaiten President Nicolas Maduro mantuman beina khan Venezuela sipai somli pasarian thatti soin sipai thi jinga hian meche sipai pakwan tel ni ina soi US in Maduro an manna hian atira Venezuela hian sipai somni pathuman chan ni in an soya nimin khan January ni thuma US beina thiza thi puang chiang le in sipai somli pasari thi in civil mi somthum parukan thibok ni in an soya sipai thi jinga somthum panhi hi President Maduro god bi kan ni anti nimin khan Padrino Lopez ho hian US be na wanga thi te sun na hun hi an mangani US hian bom manga be no helicopter mangin sipai te chu Maduro chena in hung chunga an dalu ta sipai te hian Maduro veng tu te chu ka phlumin Maduro le nu pui Cilia Flores te chuan mana US be na wang hian mi za som pani in hliaman tuara civil mi hliam tur za thi Venezuela sarkar chuan an la puang chiang theilawani Bahzar lo thlira wangin kan lome